Li zanîngeha Kobaniya Rojavayê Kurdistanê sêyemîn rêwresma destçûnê pêk hat. Ew çalekî bi amadebûn û beşdarbûna hezaran welatî û xwendekaran li yarîgeha Kobanê birêve çû. Vê rojê li hemiyan pîroz dikin. Xwendekar, mamosta, malbat, hemû kesek hazir. Di wê ahengê de berxwedana Kobanê li hember êrişên Daişê hate bibîranîn. Xwendekarên derçûyî jî hatin pîrozkirin û wan jî kêf û şahiya xwe derbirîn. ایرو از دردچم ج بشا همشیراتیه زانینگاه کوبانیه دا براستی دما کم زعفلی درکتن نگوت هن فتوی خاندر خاجی وان دا بکن و خاندجی پیرا بچه لی اما انا ایرو کوبانی بازار برخودانه ام موسیقی خواه یا درچوین دستینن و ام دردچن براستی شاهیه که گله که خواسته جبر که هنرمند مزن دلو دوغان دوی شاهیه دا حاضر و آمده سرپرایزه که هری خوش جمعه دوی شاهیه دا اوه که دلو دوغان دوی شاهیه دا بو Dawiyê de belgeyên derçûnê yên xwendekaran hatin belavkirin. Çalekiyên hunerî jî hatin pêşandan.